Die EU-Ministerin zu Brüssel hunn e Verhandlungsmandat fir ein Aufkommen, wat den Datenaustausch ubelangt, mat Washington desideiert. Dëst Aufkommen soll den US-Terrorfahnder en Zugriff op Bankdaten vun EU-Bierger erméiglechen. Die EU verspricht sich so auch Erkenntnisse fir Uschlei an Europa zu verhindern. Für rund 3 Wochen wie als Gesundheitscase CNS nach vun engem méiglesche Minus vun 74,7 Millionen Euro fir 2010 ausgang. Lomis den laut dem Lützebauer Wort awer mat engem Defizit an der Hecht vun 90 Millionen Euro rechnen. Hauptgrund fir die Schlechtsituation Lützebauer Arbeitsmarkt. Durch déi manner Kotisationen an Securitésozial gefléissen. De Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg weist an ihrer neue Ausstellung alles zum Thema Mord an Totschlag zu Lützeburg. Dokumentéiert ginnt Exponate mat nationalen an internationale Polizeënnerlagen, Fotoen, Rekonstruktionen vum Tatort an Dokumentationen. Et ass eng Ausstellung, déi de Visiteur soll mat engem egene Vierwels konfrontéieren, an him de Wert vum Liewe méi no soll bringen.